قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. يعني بلاء مصيبتش في مصرنين إنسان بدستي خو خوشتویترین کسب و انسانی عیال مروویشنی بمزناتی خود تعالی و ذریت بدت مرووی وشنی مرووی عیالی بدستی خواب کجیتن بلا و مصیبتش هندی مصدرنینه. بس الگل هندی چکو امری خود تعالی بو ابراهیم یه مستعد بوی تشتی بکت و اسماعیل جی یه مستعد بوی تشتی قبیل بکتن. وقتی درس کری داوا کجیتن و که جدانه هندک روایت بجن که جی هندی سرطوهی رات اینا و دبر حفکاوی را ندبری اینا گوتی قد صدقت الرؤيا. اوه تطاعت امر خودی تعالی کش بین هندی ففدیناه بکبش عظیم. شبر هندی امجی ابروکه وقتی امچین حیوانه که الوریوت کجید آن اوینه چی تحجر عرده که لیوت کجید اعلانش بی مروفی ید بشت یا ربی اوه از بس دیف هوای دل خود کبم از هاتم طاعت امریت بکم هر تشتکی تشمد بید از آمادم کبوت بکم. شبر هندی گلی خشکو برا حج اهدوان معنای دار. ابراهیم علیه السلام افنا خوشی همی دیتن افقن دابی همی دیتن. اشبر هندی رب العالمین ابراهیم علیه السلام کرا خلیل الرحمن کرا خوشتویه خو چکو جیاناوی خب تعلو نخوشی و طنقاوی بونو امر خود تعالی جه بجهتینا دابو ما افروکب بیتنمونه الطاعت خدا اتعبادت خدا اتهمی کریارت خدا ریکا ابراهیم علیه السلام بگرید طاعت ابراهیم علیه السلام بگرید دیف امرت خود تعالی بچین دا رب العالمین رحمه بحال مبتن. رب قال لي خشكو برا رب العالمين نابشت معيالي خبكوشن رب العالمين چه امری بزحمت نگوتی نما یه گوتی ما روز پنج نویجا بکن خود با خاوره روزیت خواه بگیره هر پنج رکنت اسلام کو نویجا روزی زکات حج شهددان اوان تشتا بکه کره خواه لی اخلاق و ادب و قرآن بکه عیال ریز و قدر و گرتن بودی بابا بگریتن اخلاق و روش یه اسلام انسان بخوا بگریتن. رب العالمین وان امرال مدکتن ام چند نزیکی چند چیروکا ابراهیم علیه السلام و خاصة تایبت دوان روجت و صادا بما بویا نمونه که فعلا امشي طاعت امر خود تعالی بکین نطاعت هوای نفس خو بکین و شیطان خو بکین کبری مبشدت چتشتا ام دیو داب کبین. آج بن هندی خود تعالی بش این فی قصصهم لعبره ام روزیت توصل پیروز مبارک گلی خوش کبرا و کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر مکه نبشتما ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله منه في هذه الايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجید وار روزت پیروز مبارک دا ده روزتنی که ام تیرا گلی خوشکو برا بجیتنین عملك صالح تدوار روزا دا بکی خوشتوی ترین روز که تو عبادتی و طاعتی تیرا بکی ده روزه. جبن هندی خودی تعالی خود قرآن دا جوید والفجر وليال عشر والشفع والوتر. رب العالمين مفسرت بيجن رب العالمين وقت بيجيتن وليال عشر بحسبان دهكايه أفده كان أفرجي أبي توصب خير ودوار رجا دا قال لي خشكو بدا رجا كاي كود بين يوم عرفة وقوف عرفة وقتي بصلمان خير أبي تشوينا حجة چن العرفة كون بن هميا باطس بي البر بيرخا وهندي بينا قال لي خشكو بدا وقتي إنسانش محشر راد بيت شاوة تود كيفنا كيس بيدا كريت آخر ده هو صادي رابي در كبي أو كيف نجينا متسلش ملو دي رابي هو صاهمي العردة كون بن تو دي العرض كي وصلكم بأوروج بيرات أوروج محشرت إنيتن جاش برهندت بيجتنين روجك خدي تعالى بترتر خلكيش آجري جهنم آزاد كتشوي روجك برهند وي روجي أبي بروجيت بيتن قلنا هدو صلاة غفرن أفده كهمي قال لي خش كبرى خير وبركاته تو بروجي بي قرآن بخيني نوع طاعت عبادتي بخاتي دا بكي شكو خوش تبي تري روج كو إنسان عبادته خدي تعالى بكتن أفده روجنا
شبه هندي قال لي خشورة شو إنسان رمضان إذا طاعت وعبادتي كت وسط فان ده كاداجي بخابكن هي مش خدي تعالى رب العالمين رحمة مهم يابتن رب العالمين بري مهم يابدته إيمانه رب العالمين مشغولنها ومعصيته دين بخيتن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال لي خشك برابري خطبة خبدي ما هيك بنين إن شاء الله أجر خدي تعالى توفيق بدأت مفيل تساخ أين دبيت رجاء ولي عايدة يعني بيشنبه وقوف عرفة بيشنبه بخير إنسان بروجي بيتن روجيا عرفة بيشنبه إنسانك بروجي بيتن قلنا هدو صلاة إن شاء الله خدي تعالى دي غفرين يتن باشه هر کسی که بشید بروجی بیتن و ام بیگ و پین مزگفت فتارخا و کی رمضان خارنا خبین المزگفت فتارخا بکن افطار جماعی المزگفت دا چکن انشاءالله رجا پیشنبه هر هو صاقلی خشکو برا نویجه عیده ساعت 7:30 وارن دا ساعت 8 دست نویجه بکن و اوید نزیک هکه بسیاره بهنگلک باشه و اوید زیکاجی کن هکه محاوله بکن سیارت خواهد دیر پراواستینن مثلا او چکو روژه کاشولیه او روژی انزان بلاک فرایده خلق امیدش احتی او دکانه دوار احتمال اخر اویدی قربالغ لیه بیتن بجاش بن هنده انسان هکه بشه دیر سیارت خواه پراواستینین اوید چند مالت کردای الوری بچیتت ناف پارکت وان دا اوید محاوله بکن پارکا پیچه که مجالی بو خاطی دا چه کن ازعاج خلقی گلک نکن او پارک الدف آل دیوارا هکه انسان شیط بچیت ویری و پیا پیتن خیر جی پترتره انشاءالله دفشین مجالی پترتر چه کن هاری کاری ایکودو تنده دا بکن انشاءالله خیرکا مازنه دیگه همه همیا گل بیرا خشکو برایت خواجه را کردیم انشاءالله 7:30 ورن دا ساعت 8 دست بکن نویجه خواه بکن چکو روژکا اویدیه دابشین زیکا بچین هر حوصا خود بگلی خشکو برا اوید هیتا نویجه عیده چکو دیکه بیتت خود بیدا سنت هکه هیتا نویجه خود بی ام دی نویجه خود بیجی که این چکو احتمال هندک نهینا نویجه عیده نویجه عیده سنته بس نویجه خود بی فرضه اگه نه اوی نه هاتا نویجه عیده دابشید هیتا خود باخوا بکت خود به سرا بیته بجا هم دی ساعت 12:30 نویجه خود بکن 12:30 دی نویجه خود بکن اوی نه هاتا نویجه عیده دابشید هیت خود باخوا بکتن اما اوی دیته اوی هاتی نویجه عیده چیت نه هیتا خود باخواش اینا خود به انشاءالله دیگریتن و چه اشکال تیدانینه. أقول قولي هذا وإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا
ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم تول أمرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا مستعان، حرم